Agim Ayazi prej vitesh ka një bashkëpunim shumë të mirë dhe korrekt edhe me një kompani greko-shqiptare e emëruar Agro Heath. Dhe këtë fakt e vërtetuam edhe ne, ku njëri nga bashkëpunëtarët e Agro Heath dhe konkretisht zoti Stathi Gizis kishte ardhur nga Greqia për të parë nga afër ecërinë e punës dhe të kultivimit të ullirit në parcelat e mbjellura nga Agim Ayazi, dhe ku specialisti dhe biznesmeni grek Gizis ka mbetur shumë i kënaqur me prodhimin dhe veçanërisht me punën e Agim Ayazit. Interesant dhe për të vënë në dukje është fakti kur Stathi Gizis ka thënë se shumë shpejt do të sillim në Shqipëri nga Greqia fidan ulliri që mund të mbillen deri në 1000 metër mbi nivelin e detit dhe në temperatura deri në -18 gradë. Është qëllimi i ardhes suaj në Shqipëri dhe pikërisht në Malsinë e Madhe sot. Ποια είναι ο σκοπός σας που ήρθατε εσείς από την Ελλάδα εδώ? Εμάς μας ενδιαφέρει εδώ στην περιοχή σας να φέρουμε λιπάσματα και φυτοφάρμακα τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες των αγροτών της περιοχής. Το cilët do të mbulojnë nevojat e përdorimit të tyre në zonë. Αυτό. Si ju duket ky prodhim? Ju duket i mbar, është si ulliri që ju e kultivoni në Greqinë të njohur mjaft për ullirin apo keni rezerva? Mipës e kalita na milisis λίγο για το ελιά. Πώς σας φαίνεται το καρπό που έχει το δεντρίλιο πάνω? Έχει αυτό μέλλον για εδώ αυτή την περιοχή? Αυτό που βλέπω εγώ, που την ξέρω την ελιά της Καλκιδικής, είναι ότι εδώ ευημερεί πάρα πολύ καλά αυτό το δέντρο. Kjo që shikojmë këtu thot në këtë zonë është se kjo lloj kulture, ky lloj varieteti është shumë i përshtatshëm për këtë zonë dhe prodhimi këtu me sa shoh është tepër kënaqshëm. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έβλεπα αυτό το αποτέλεσμα. Nuk mundet të fantazoja që do të kishin këtë lloj rezultati këtu. Γιατί εγώ σε μια περιοχή της Χαλκιδικής που είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, που έχω χιλιάδες δέντρα, δεντρίλια τέτοια, sepse në një zonë të Kalkidikis ku kemi të mbjellur nga këto, ku kemi me mirë rrënjë të këtilla, έχω αυτή την ποιότητα του καρπού, αλλά εκεί είναι θάλασσα και εγώ βλέπω ότι ευημερεί πάρα πολύ καλά εδώ το δέντρο. Kam një lloj këtë lloj prodhimi që keni edhe ju këtu, por atje është afër detit, është ngjitur me detin, ndërsa këtu më bëj shumë përshtypje që ka të njëjtin prodhim ashtu si ka edhe atje. Φαίνεται ότι επειδή έχετε πάρα πολλά νερά, αυτό θέλει νερό το δέντρο. Duket se ju e keni vaditur sepse ky lloj varieteti kërkon edhe ujë. Ναι, το βοηθάει πάρα πολύ το νερό. Sepse uji ndihmon në rritjen e prodhimit, edhe në masinë e kokrës. Αλλά και ο όγκος του καρπού είναι πολύ ικανοποιητικός. Ο όγκος έχει πάρα πολύ καρπό το δέντρο επάνω. Edhe masia e kokrës ka shumë rëndësi. Ka jashtëzakonisht rezultate shumë mira me sa shoh këtu. Këtu luajnë role dhe shërbime të cilët janë bërë pemës. Çfarë mund të presin fermerët e Shqipërisë nga ky bashkëpunim dhe në veçanti zoti Agim i cili prej vitesh kultivon ullirin? Τι μπορεί να περιμένουν οι αγρότες εδώ σε αυτή την περιοχή από εσάς που ξέρετε από αυτά για ποικιλία σε αυτό το δέντρο? Εμείς αυτή την ποικιλία μπορούμε να τη φέρουμε και από ό,τι φαίνεται θα ευδοκιμήσει πάρα πολύ καλά. Αυτή την ποικιλία, τη συγκεκριμένη. Ne do të sjellim tamam këtë lloj varieteti që keni ju këtu në Kalkidikia, e do të jetë shumë rezultativ edhe për zonën cilët është këtu, sepse kushtet janë të përshtatshme. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να ευδοκιμήσει εδώ πάρα πολύ καλά και μια άλλη ποικιλία που λέγεται κορονέικη. Όμως εγώ θα σας προτείνω να φέρουμε... unë do të thoja që të sjellim këtu edhe një lloj varieteti tjetër, që quhet koronej, i cili është ulliri i vajit, për prodhim vaji. Που είναι πάρα πολύ καλή για λάδι. Η cili është shumë rezultativ në prodhimin e vajit. Είναι και βρώσιμη, αλλά κυρίως για γαλάδι. Është edhe për trapez, por kryesisht është për vaj, sepse ka shumë përqindje.
Υπάρχει και μία τρίτη ποικιλία, η οποία αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι μείον 18 βαθμούς. Είναι πολύ ανθεκτική ποικιλία. Kemi dhe një tjetër varietet i cili reziston deri në minus 18 gradë Celsius, sepse dihet që ulliri kalkidikis reziston deri minus 8 gradë, kurse varieteti tjetër është deri minus 18 gradë. Θα έχει και αυτή πάρα πολύ καλή, πώς το λένε, πάρα πολύ καλή απόδοση εδώ. Që πιστεύω, që besoj se edhe varieteti i tretë i cili propozoj ta sjellim këtu, do të ketë rezultat shumë të mirë në prodhim. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γεωπόνος που θα έχουμε στην επιχείρηση. Është shumë kryesore sepse edhe agronomi i cili do të kemi në εταιρεία να μας δίνει ακριβώς και σε καθημερινή βάση πληροφορίες για τις ανάγκες που έχουν για τα φυτά τους εδώ οι αγρότες. Και do të na japin në kohën e duhur të gjitha kërkesat për cilën do të kenë agrotët, qoftë në mbrojtjen e këtyre druarve që do të sjellin, po ashtu edhe në kohën për cilët është nevoja si kalendar për përdorimin e tyre. Ώστε ο δικός μας... Για τα πεστιτσίδια, τα φυτοφάρμακα. Ναι, για τα φυτοφάρμακα μιλάω. Ώστε ο δικός μας ο γεωπόνος να δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζονται κάθε φορά οι αγρότες, κατά περίπτωση δηλαδή, που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Agronomët të cilët do të kemi në eteri do të japin në kohën e dur të gjitha nevojat e përdorimit të këtyre pesticideve, me qëllim që të bima ose ulliri të mos ketë probleme në mbarrjetjen e tij. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, να υπάρχει δηλαδή μια απευθείας επικοινωνία των γεωπόνων, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα προβλήματα τα συγκεκριμένα της περιοχής, που θα τα λύνουμε εκεί εμείς, βοηθώντας την παραγωγή τους. Agronomi i cili do të jetë në terrin këtu, do të sjellin këto probleme dhe këto shqetësime që do të ketë agroti direkt me agronomin e fabrikës të prodhimit të pesticideve në Greqi. Έτσι θα πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Edhe në këtë mënyrë besoj se do të arrijmë rezultatin më të mirë, që agroti të jetë i kënaqur.